Portia Awuni, make sure when you first. San or tear, Portia San or tear. That's a life. On penny pack. You dear one no one who why you know who I walk as a seminal. Person one no woman, a person will go a Jumano. That's it, so chill one. O person nipa or your day. Oh, go and must say a Juma and a Juju. Why not to do? Or make sure as well as you have to do. Few days ago, Anna Kumawood actress, a friend Portia Asare. Ebe level allegations bi e Ghana movie industry no titiru ene Kumawood movie nim kire se Juju e Kumawood nipa no anhwe ho yie na wo ye sinitwani na wo ye wadwen se one oyonku sinitwani e koto zadidi a wo bewie no wo beso ayade afisi etene so abefie na ebra na girl no kasa na ochiri mu se there has been several occasions nipa bi e Kumawood industry nim ono ane nyonko ne nyonkofo no epeso mu kuno Chese on person mu kunu krasa nku ni zunzum eyi ni firi ho ani nyina no ye ro a o play ene again no okasa papa na busua na enya asem keto wiewie no ototo short bi supplemental short bi ewo eye ne interview a o grant one ahojo tv grant ye na manfo bibiri kura etage eye na mama ground but wambo na mama ground din but amanfo bibiri na eso ye say asemi a o kan die na mama ground na busua ye mposo wane nkoti Portia Asare emra nyina ya to say the to say busua ba ko sa time no kumase nyonko da bi time no na ne de odo ehumo broko ye na ne de ye adwuma we na me ti oni nsa me ba na kwa mo de me kra na me nua bi didi kwa na ofemi amesro unya kra obesu ade na ye ji ase ade pa na ye ji. I'm so passionate when I talk about this and chana misu wan shana me de ye odi abesu o set yi so oh ade na ye ji fi ye nua hos bra se me Portia wo komi fi wa ye nfa me din na to din so dia wo ye no different from dia me ye mommy nfa do mo so ya musiku man wo dawu enu otro Portia kasa no Portia sifam kakra wate sifam kakra na si so ya musiku man wo ewu kuma wo dawu yo enu otro say yan fa kunkunu ye refi say obi na boy ya ba asase so no de gift ni ma yen ye movie ni nyina ni pa dodo ahi na so ko Dondology school ni pa dodo ahi na say Lagos School of Performing Arts no mesro ye mu dodo ahi na ko de minim ni say abra enkrofo bi ba frafra ye mu omo ne nam num sifo se bi min kasa Bible kwa se fa de ye kaza de ma kaza ne fa de ma ma Caesar obi adi ni leni na momu no kura kwan ne de wan fa so na wo fa baby ensesa wo fa baby ade ne da wan fa nto ho a eyi Portia wa wo mu ache time ben na wo hu say enuro to na wo kan time ben yi aben na wo hwe mu hu say sa time na start here bra me call movie industry in year 2000 and I'm a sassy. Wow. Year 2000 no ya adwuma na ya de odokoro ye chese ya kwa me kaye shooting my mother's heart. Ye nyina ya kwada abo ankrom. En kenken so bi e ho baby. Dabi kura de na ya bo ankrom. That time no ye ni sika de kwa dan hotel o. Te sanka ya bay compound the fie no compound no na masere ye nyina ya da mattresses ene ya na mebusa say ta time ko ye de na ntontomo nwe yen abusia Portia nsem ni bi eno sisa no kasa pa okọ eye ahoju tv a obohu say videos na say full video no ewo eye on YouTube page ni on social media page na after say Portia ebeka say eye Kumawood Juju ewom na say yetuto omuhundro no I think say the colleagues ni bi ene nye ho eloma ba ono nso ye Kumawood star anase ono nso twa Kumawood ni bi no abekasa wo ho na in all no ye maame Christiana Awuni abekasa ewo ho se Portia anto na no nareka no anka na no antumu anye din wo ha obebo na so ohia ne se a suturo bi obefa ewo ne ko achi na ase na so achi no ono Portia Asare no befa no ho gina na ye maame ene Adepa TV kasa na ochiri mu se Portia no in particular na all level allegations se Kumawood no Juju wo mu ni ade Portia in particular no mpenipa so okoto no set so sister be chere no ho because of ni nyagadu se magadu so ukura no sister no so di jawo no gurade body ukura no nya sem kitwo na ye maame se Portia yi anto na no nareka anye di wo ho asotro bi obebo no uchia na efi se Portia Asare no eno ono na oto no ho Juju na abusunya ye mposo wa ha
na yenkotie ye maame Christiana Awuni nsem ne bi emra yeba yatoaso before I be video ni bi ede abano me kanfo Vinting Consultancy ede ama se ope visa krogen de etu kwan de efiri o man kronkron maga na mu ha fa mpanimfo numbers na de screen so no uyo bi nso awa ma no ne ope se obefa odof bi unua bi firi o man ga na mu ha se UK Germany Poland Turkey Australia Dubai mpanimfo nkwa embassy nkwaje visa mfama wa fa mpanimfo numbers na de screen so mpanimfo se omoye accommodation airport pickup and flight reservation ni nyina na mpanimfo nsa no adwuma omoye niam egu screen nisu nyina yade a omoye wo maso ye ho kom website www.vintingconsultancy.com social media nso visit a obohu amanfo visits a yaje a obohu se ni nyina no yadanse empanifo edi yenya munsi ane nkotie ye maame Christiana Awuni nsem ni bi emra be bia bone wo ho na papa wo na se moko trase ana obi ko kase juju wo industry no juju na ama adwuma na gu a me ne wo mo nya adwene me ne wo mo nya adwene ko sise ya ye adwuma ya fitete abesi ne min tese juju akobi ana juju aye obi bibi nipa wo ho abayare owo nso da ho ma adasa ya wo ato onye no de aka wasase we so ye se obeko obewu enti so bi wu industry no musu juju obi yare a omusu juju na so na fi baby fi atiase enye juju na gu industry enye juju ya enche ye na Portia Asare eba bote be ka se bia koye odoni industry ni mu juju eno no uhu ni say odoni enimu na emu enye juju ana say juju no ene odoni mu nyina na edi ahia odo be na ope odo sesen ye do ye ho ogofo omo mu firi maame ba papa ba akokora no ebi no omo na wa wo firi wo baabi me so firi baabi obi afiri baabi ni abehia enti ye no ye ho ye nya dan ye fa obi nso a ana ye nya rintina fi odo te sesen ye no ye ho sei o se first na mutimi ton sa didi moko set so a mo nyina mutimi ton sa na mo didi odo kama ba ye say no eni bire ne ahoye a wotan ewo mumu na mdi ka say baby nipa hia bia no bone wo ho na papa wo ho because me no up to now no me ko set so me nkofo ton sa didi me no wo ton sa didi fitete sa me sine me no wo mu didi me hu so bia ye me juju e bia obi aye me na nya me dia me nim e na me so me nya obi ajuju me nko juju so nko ka se me ye me nia enti me nim dia wo no wo hunu a wa yire no ho a wo kasa asem no pese wo no mom na pese wo gu adwuma no adwuma de aka na ye na kakrakra no ono Portia na pese wo gu sa adwuma no because we gu sa juju bi wo adwuma we mu o tai de mo ye dan obi betaw eye normal etu ukoni pe mo fa ne normal say baby am we eye dan obi bepe masem obi su betaw me men must endless obi abedo how obi atimi no sa o obi atimi no sa e wo baabi a o tan na wo kan e wo baabi a e wo parliament ho e wa sorry dem omkro nyansan e mai sakra kro mo tawo mo ho asofo tawo mo enemre wo ko social media asofo obo atwade e disisi sebe kwasia ne nyoma fi bia o mo ye nya o tan na e wo baabi a ebusuamu efiemu everywhere or time ho baby a ho it is all because industry ho ye ndo ye ho mini odo kra wo pe mini odo a Portia opese ye ma no a wo kasa asem no wo Portia me buy industry no mini na sheda anya dwuma sa mini ne adwuma be be mienu bi pe na mo se o chi no ba sa yes o chi no ho anka o hu no ho pa se o ye bozi nche wo bia na wo se wo chi wo ba se so chi wo a o pa se nipa o ye odan o chi na se no be si age sokra no e different se no be woni pa o set so e ye te say ne abam te say na ma no ma ne revenge no ne o mu nyina ke ka ho no they are lovely omunya obe wo mo na wo bi atimi mewa wo ka che yesa ye no kwa na nkodo na wo do obi asa ono Portia no do obi
opese ogu adwuma no na se wo hu se wo wie na adwuma won ko trase Portia pese wo hu se wo wie na won ko trase kra no kana no tum na ogu ye no masese ye adwuma na juju ben ena ono na to juju ono na ko juju so no hu se obi ko juju so office oba why na to na dru o ma chesa se mesi ato na dru ena ma che no o modin no nya se wo de nyoma boni tage adwuma no aden on say na anu ya so sane be kasai efa o se wo kai oko despite ba no read na say and the follow actress o share obeje mic wo ho na o share nsemo anipa ne kan ya o nya ka sa speech na manfo bebre edit tag say ye na na ama and on no meaning say what is na asem na wo ka say or call despite ben years na ifrase just recently now or call ni follow actress ebeton or hodom or j mike any ensem or kaye and I midenya say ya bomi din ada Ghana for you na etwe se na abasa say eye na na mama ground na wo je no oso hu ne say na ono a oka na asem no obo na na madiana na ede na wo de tag na na Ghana for denti no ono na nim ni o ye na sa abusia na ye maame no ha ne o kire so yo ba pani ampa o se on tra homa kuma wudu nipa bi enkeke nsem bone emfanfa ho fi se adwuma no ko bi ni o kakra so na ko fi ogbomo wonta oni wo ba yi wo Portia yi wa betra ho na o kasa wo ho a ene ye ndwema o sa David ti ne ye maame aso je yi de egu ne so se wa nto na no na reka no anye di wo aso tru bi obi di afa na so echi no of the movie a ono be steady wo ho a ye maame ne Advert TV kasa ye no eno hama ne bona mo so mfuda nkwasi prince ya dweta ho kakra ye de abiro no be kwaso de ne adi kuma wudi nsensem na chi and mabato for manzo be fe feel so mesrew so ba no subscribe no share na busu na timi akwaso rekesi before mekramu ameyakono mekanfo Charistic Company Limited omundu friend is Amisha Zaji capsules say infection bacteria bi abegi ni peduana kenten so your ba timi say oba edun fitu kwachi a oti pains e wo menstruation cycle mu ema fidua no buro no so bi atumi te nka kwaji mpanimfo ndure bi infertility ulcer oba bi nso wa na tinka wo kire oba entanama odipo make sense ema wase kwaji mpanimfo ndure bi zaman capsules ye memeduro tatahwe a besisi yade sexual weakness low sperm count be ma the bone CCA na onwasa na egufom be ma otutu nkuma boa kwaji mpanimfo ndure bi hindi heba misha eba malaria fever typhoid diabetes o blood pressure na yade etai kosora wadru eni hindi heba misha na duri FDA ahwem ade atum se eye opendu etu akọ pharmacy heba stores bi e benwa onsa be mpanimfo ndure bi mo amwo achirichi ne benche bi peso kan ha wamane ene odadwen o peso de to doctor so ahomatofo na egu da screen so no fa ene doctor emonkomo obete no boase achirechi yare dom no eni so ene aduro no ade a esa e bibia nso atumi edimu ye frame dan kwesi prince nyame ayadoma da sene e be send ye hye mu makrao